Yes, ndabasuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza. Ndagarutse ngo tugane byinshi bari kuvugwa muri siporo, aho ngiye kubabwira uko umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bamwita Adel Amurushi yamaze kubashyira hanze urutonde rw'abakinnyi bagera kuri 27 azakuramo abazifashisha mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi kizaba mu mwaka utaha 2026. U Rwanda rero ruzakina imikino ibiri mu kwezi kwa 9, abazakina ikipe y'igihugu ya Nigeria ndetse na Zimbabwe. Se abakinnyi bahamagawe n'abahe? Abahamagawe bwa mbere nabo turabafite, abakinnyi abatahamagawe kandi bari bamaze igihe bahamagarwa bo bimeze bite n'abahe? Turaza kureba hamwe kandi abakina hanze y'u Rwanda uko bitwaye mu mpera z'icyumweru gishize. Abahamagawe bakina hanze y'u Rwanda bo bimeze bite n'abahe? Turaza kubigarukaho byose muri iki kiganiro. Gisabwa we ni kimwe gusa, nuko niba ari ubwa mbere ugomba kubanza kwanda ku ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Bwaba rero ari ubwa kenshi ugarutse hano, igitekerezo cyane kize kubura, tuganire muri komanteri kuri aba bakinnyi bahamagawe n'umutoza Adel Amurushi muri iyi mikino ibiri itegereje abasore b'Amavubi mu kwezi gutaha kwa 9. Dore rero kuko abakinnyi bakina hanze bitwaye mbere ko tugaruka ku rutonde nyirizina rw'abahamagawe mu ikipe y'igihugu bagomba guhatana na Nigeria. Gusa mbibutse ko iyo mikino mbi ko ari ibiri igomba kubera hanze y'u Rwanda. Uwa mbere uzabera mu gihugu cya Nigeria, ubundi ubere mu gihugu cya Zimbabwe. Dore rero ku bakinnyi bakina hanze y'u Rwanda uko bitwaye, dore muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wo ku cyumweru ikipe ya Rhode Island kinamo Kwizera George yatsinzwe na Hertford Athletic ibitego 3-0 muri umukino. Uyu munyarwanda yari yabanje mu kibuga ko asimburwa ku munota wa 60 w'umukino. Kugeza ubu rero Rhode Island iri ku mwanya wa 9 muri shampiyona hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba izasubira mu kibuga ikina na ekipe ya Charleston Battery ku munsi wo ku cyumweru. Muri shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Tunisia ku munsi wo ku wa gatanu, ikipe ya Etoile Sportif Zarisisi ikinamo Inshuti Inosa yatsinze Club Africain ibitego 2-0. Uyu rutezamu rero yinjiye mu kibuga asimbuye ku munota wa 67, ubundi ku munota wa 80 aza kuba yigaragaza atsinda igitego cya kabiri. Etoile Sportif Zarisisi rero niyo iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa shampiyona muri Tunisia, ikaba izasubira mu kibuga ikina na Beni Goldane ku munsi wo kwa 4 w'iki cyumweru. Ku munsi wo kwa 5 w'icyumweru kiza kandi muri iyi shampiyona nyine, ekipe ya Olympique de Belgique ikinamo Ishimwe Aniseti yatsinzwe na ekipe ya US Monastir ibitego 2-0. Uyu mukinnyi rero yari yabanje mu kibuga ndetse nta nubwo yigeze asimbuzwa kuko yakinnye iminota 90 yose y'umukino. Ikipe rero iri ku mwanya wa nyuma muri shampiyona kugeza ubu, ikaba izasubira mu kibuga ikina n'ikipe ya GS Karuwan ku munsi wo kwa 4 w'iki cyumweru. Mu gihe kandi ku munsi wo kwa 6 w'icyumweru gisize nuko muri shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Algeria, ikipe ya Etoile Sportif Setif ikinamo Biramahire Abedi Christophe yangajije na ekipe ya USM Kechelali igitego 1-1. Uyu rutezamu w'Amavubi rero ni umwe mu bifashije cyane muri uyu mukino, kuko iyi ekipe ya Setif iri ku mwanya wa 5 muri shampiyona, ikaba izasubira mu kibuga ikina na GS Saoula ku wa 4 w'iki cyumweru. Muri Maroc ho ndakuba ko ku munsi w'ejo hashije ku cyumweru igitego Artire yatsinze igitego cye cya mbere mu ikipe nshya ya Fuslaba mu mukino wa gishuti. Iyi kipe yakinnyemo niyitwa Tamala. Ku wa 6 kandi muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Bubiligi, ikipe ya Standard de Liège ikinamo Hakim Sahabo yatsinzwe na Cercle Brugge ibitego 3-0. Uyu mukinnyi w'umunyarwanda ntabwo yari yabanje mu kibuga, ariko yinjiyemo asimbuye ku munota wa 46 w'umukino. Kugeza ubu rero uyu Standard de Liège iri ku mwanya wa 8 ku rutonde rwa shampiyona, ikaba izasubira mu kibuga ikina na Udi Hevel ku munsi wo ku cyumweru. Gusa ndavuga ko uyu Hakim Sahabo we atigeze anahamagarwa mu ikipe y'igihugu
y'igihugu Amavubi izakina imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi mu kwezi gutaha kwa 9. Bazakumenya impamvu ataje guhamagarwa muri shampiyona. Kandi ku munsi w'ejo hashize nuko ikipe ya Rare La Louvière ikinamo Samuel Gerete yanganyije niyo bita Innocent Juroise ubusa ku busa. Muri uyu mukino uyu mukinnyi rero w'Amavubi wari umaze iminsi yaravunitse yinjiye mu kibuga asimbuye ku munota wa 73. Kugeza ubu Rare La Louvière rero iri ku mwanya wa 11 muri shampiyona, ikaba izasubira mu kibuga ikina na Mecheleni ku munsi wo kuwa gatandatu. Uyu Samuel Gerete nawe ntigeze ahamagarwa mu ikipe y'igihugu itozwa na Adel Amurushi. Nuko abanyarwanda bamwe bahamagawe abandi batahamagawe bitwaye mu mpera z'icyumweru gishize abakina hanze y'u Rwanda muri rusange. Tujye rero ku bakinnyi umutoza Adel yahamagaye kuri uyu wa mbere, n'abakinnyi biganjemo abakina hano mu Rwanda hanini, aho abakinnyi bashya bahamagaye bwa mbere mu kipe y'igihugu barimo Niyo David wa Kiyovu, barimo Ishimwe Jabiri ukinira ekipe ya Etincelle, akabamo Nduwayo Alex ukinira ekipe ya Football Club, akabazamo Shimimana Emmanuel cyase Mwiteka Bang wa Rayon Sport ndetse n'uwitwa Mukuju Christian. Abo rero nibo bahamagawe ku nshuro yabo ya mbere mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ni mu gihe kandi mu batahamagawe harimo Samuel Gerete, hakabamo Hakim Sahabo, hakazamo Ruboneka Jean Bosco ndetse na Nigena Clement. Abo babiri bakina muri ekipe ya Football Club Ruboneka ndetse n'uyu Clement, utoza akaba yahisemo kutabakoresha kuri iyi mikino. Hakim Sahabo rero na Samuel Gerete impamvu atigeze abahamagara nuko mu mikino erutse yigeze kubahamagara bakanga kwitabira ubutumire, bakabeshya ko bafite ibibazo by'imvune. Wese atangaza ko mu gihe agitoza ekipe y'u Rwanda atazigera yongera kubahamagara ku munsi wa mbere cyase ku mukino wa mbere yongeye guhamagara, ntabwo yigeze ahamagara aba basore babe yabifashisha muri iyi mikino ibiri iri imbere. Abakinnyi rero 27 yahamagaye barimo abanyezamu batatu, barimo Ntwari Fiacre ukinira ekipe ya Keja Chiefs nubwo ibyo bitarasobanuka neza, akazamo Buhake Twizere Clement ukinira Urens yahariya mu gihugu cyo Bubirigi, akazamo Ishimwe Pierre umunyezamu wa ekipe ya Football Club. Mu myugariro hamagaye niyo Mugabo Claude wa Football Club, Mborenga Fitina Football Club, Shimimana Emmanuel Kabange Rayon Sport, akazamo Mutsinzi Ange Jimmy abakinira ekipe ya Zira Football Club, akazamo Nkurikiye Umukiza Dali Nganji ukinira Standard de Liège, akazamo Manzi Thierry ukinira Al Ahly Tripoli yo muri Libya, akazamo kandi Kavita Fanuel Mabaye ukinira ekipe ya Bellingham Legion yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyiciro cya kabiri, akazamo kandi myugariro Nduwayo Alex ukinira ekipe ya Football Club, akazamo Maesi Dylan George Francis ukinira Inio Titus Petache. Ikindi kandi harimo abakina mu kibuga hagati barangajwe imbere na kapiteni Bizimana Djihad ukinira ekipe ya Al Ahly Tripoli yo muri Libya, kazamo kandi Mugisha Boneri uherutse gusinya amasezerano mashya muri ekipe ya Al Masry yo mu gihugu cya Misiri, kazamo Ngwabije Brian Clovis ukinira iyo bita Dieppe Football Club, kazamo Kayibanda Claude Smith ukinira ekipe ya Bedford Town, akazamo witwa Muhire Keve uherutse kwerekeza muri ekipe ya Jamus Football Club kina mu cyiciro cya mbere muri Sudani y'Epfo, kazamo kandi Mukuju Christian ukinira Elite Football Club. Muri barutazamu rero barangajwe imbere na Mugisha Gilbert Mwite Barafindani rutezamu muri AP Football Club, akaza Amoni Ali Enzo akinira iyo bita Angoulême Football Club, akaza Kwizera Georgia Warlord Island ikina mu cyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaza uwitwa Nshuti Innocent ukinira Esperance Sportive des Alsis ariya mu gihugu cya Tunisia, Ishimwe Aniseti akina muri Tunisia muri ekipe ya Olympique de Beja, kaza Biramahire Abedi Christophe biretse gusoka muri Rayon Sport akekeza muri ekipe Etoile Sportif Setif hariya mu gihugu cya Algeria. Gitego Artire nawe akinira ekipe ya FUS Rabat
Mutamba, hakaza Ishimwe Jabiru ukinira ekipe ya Etincelle Football Club, ndetse na Niyo David ukinira ekipe ya Kiyovu Sport. Ikipe y'igihugu y'Amavubi rero iratangira umwiherero ku munsi w'ejo kwa kabiri, batangira kwitegura iyi mikino ibiri, aho umukino wa mbere uzaba tariki ya 6 z'ukwezi kwa 9, ubwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda izaba ikina na Nigeria, umukino uzabera mu gihugu cya Nigeria. Mu gihe tariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 n'ubundi ikipe y'u Rwanda izaba ikina na ekipe y'igihugu ya Zimbabwe. Ni imikino ibiri rero yo guhatanira itike y'igikombe cy'isi kizaba mu mwaka utaha mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique ndetse na Canada, nibyo bihugu bizaba byakiriye iyi mikino. Ibutse ko tombora y'uko amakipe azagabanywa mu matsinda yo itegerejwe mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka, azaba ari tariki ya 5 izabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe kandi u Rwanda rwo ruri mu itsinda rya 3, aho ruri kumwe n'iyi Nigeria na Zimbabwe, ariko rukaba ruri kumwe kandi n'ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo ndetse na Benin. U Rwanda rukaba ruri ku mwanya wa 2 n'amanota agera ku 8. Rero niyo mikino ibiri iri imbere ikipe y'igihugu igiye kubikina, irebe ko yakwisubiza umwanya wa mbere ndetse ikashaka n'uburyo yazerekeza mu mikino y'igikombe cy'isi, nubwo bisa nk'ibigoye nk'ibitoroshye, kuko umwanya bagiye bawutakaza, by'umwihariko ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo yaje kuba yifatira umwanya wa mbere, kandi buri tsinda hazagenda hazamuka ekipe imwe, ubundi izabaye za kabiri nazo zongere zikine indi mikino ya playoffs. Nibyo nababwiye ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ubundi ibindi byose tugenda tubiganiraho umunsi ku munsi, uko abasore bazagenda bagera mu Rwanda bitabira uyu mwiherero tuzajya tubiganira hano. Icyo usabwa wowe ukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi umunsi ku wundi, ubundi ibitekerezo byanyu nabyo bikaba bihawe ikaze.